tu ni tarik som ni langa ani thum ni hitain sa te ho kema bune par hitai nota sabas kilata boy ate ho to hi lunch break nei par hi gol hang be nei mu so ham bas nu te lam kai te nen cha te ho bu a ho pi tan tu ni hi a chai na ni ko ngi ti tai ni la jong le ne ding ne tho du come on ate tu nia hi 25 April 2025 ni youth game ani ni hi en tua hi bune par hetai hi sun bune par hetai ni sa jong asa en sa te ho jong pon thovin nu te lam kai te nin sa te ho bu ho pi per hi hanene ta boy hanen ta betul now nga ho pai tv sate ta he bune pe bung lam kai hon chairman puto pasal pu joint secretary pun sate ho pu sal pe ohi nga cham kim something come on phải thấy về kalau puhiin coi nuhiin kayak hojong ini pero he nên nó boy ăn nát lôi hòn ngà nè tụi tao mẹ cái group hojong cái bao quý nam à bas em về bao bas lam kai ho ra te ho siva bol pe ro hi gol ho langa jong ane ki golo ven abas ane ne ta o no ta boy no ta helai hi golong hon langa he ki hop he lang se he pasal line ai en sung langa ko nunga ho mai ho ki hop he youth game worship service Happy Valley Hopungin youth game 23 to 26 sungka en Pine Brook Center Barapani muna ke bolen sa hen nga golhang mi zakhat walen ke ma ong pangin nu te lam kai ho le bung lam kai ho amo ho an letui ya kai sa sain aki pangin he golang ho yong pon thol he ven no ka sa the thing ve kim to phải đen khai lẽ ama ho hi pam langan ne ho hi ve smartest boy look at me
บ่แล้วนี่เปลี่ยนเลยว่าKacate ho. Beta pa kacate ho. Pam langa bu ne. Dining table chang lo ho he. Golong ho now chi building ai mai be. Chi golong lai he. Pasal ho lup na chi building he. Vevo phải vale sabas rose này nung ngắt luôn go gin nang niam kom luôn go gin very nice mi te ni ne na hi nom de na mi na vevo picnic bongai ta he bu ne sabas Chapel Hall Pine Brook Center ilaya hi kem ka bolo hian anoya hi pasal hogi a achung langa khu ejuku chapel hi lai ko hobin ki kai hi lai Pine Brook Center hi ano dan hi mulchung khara lai kem bolo hian anuk na hi za chumbe ka pau song thang noi la hampa dum jen ke na la hi Pine Brook Center Barapani lai hi alai ta ka dina rit ve hi ka ka hin amun hi tui thing lun na gam hin lai hen wa nom he playground jong neyo basketball ground jong oma lang hi main road a langa pa na hong ke to hong hi sela Hilai hi lehin old building. Si building hi ama sa pa ani ki sa hi kai. Silai hi nume ho dormitory hi chunga hi en anoi hi dining hall to office to sule chapel ne conference hall ami chilai. Lai hi kitchen lang hi en lang en hon en ne tui don lang ki bol hi. Ha mun nok tan hi thing na lo na pa cha em sel chilai hi lai tàu na park tabanga tàu na thing tàu na kido Pine Brook Center main court yard hi echlai Pine Brook Center ani kiti pine kiti hi cha thing ti na hi chi cha thing hi tun ate wal ta na phu do ta ven hi chi cha thing am jana najal ji a hi amin hi pine ana saw hi chubal hi lai anu ya khun wadung khat wacha dung khat om hi chi wachu dung chu English pawa ke sala brook ti na hin ya chu hi chi Pine Brook Center hi amin asa lo naw hi chi cha thing phung twa te wal ta ki phu ta hi chi pine thing phung cha phung hi to chuba na hi chi langa ba cha dung khat hung khu ago khomo wa amin hi Pine Brook ya saw hi chi hi 1983 83, 84, 85 kuma na kisapan ani ki bol pa na hin so pi kum som nga wal pi achi ta tu chan ke hin mi tampin hi chilai mu na hi pathin thula la ni ki mang chawa lai ha mi tampin a hin khu akina ki tha sim na mono mi tampi hin khu ki sim do na mon hi hi chi chapang ho dinga a hin khu ki khel na mon lai Pine Brook hi nom nam boy lai hi nom na sa na chana anom man nom hi kem nom na sa nam Sedang si Pine Brook na kan say di chong the meaning of pine kiti na pen to cha thing kichi cha thing hi bete chu ta ki phu ta ko me chu ki chu this is called pine tree na the meaning of pine is cha thing ti na hi chi cha thing a ko na hi pine ta aminan sao brook akitia de hilaya vadung neo cha ku brook na English pawa brook kiti pa hi river small river is called brook na so chite cha chi vadung pa ko an su chu wa the meaning of Pine Brook ta hi chi center hi an sa khom na ten tam Pine Brook apa slai hi no me ho dormitory hi apa na silang ku pasal dormitory pui thing lun na tui thing lun na chile lung thing na chilai Pine Brook a hi
nunga golang tampi mi tampin helai ahin ku ni kita siam wa helai pathin ku hingna ni kisan wa helai munali anapin tha tampi o meni hi tuni kum sang ni la som ni langa tarik som ni langa april ni ko kuki worship service happy valley hobungen jong hi helai mun youth camp ka boloven hi chi youth camp hi nu te women society ten sponsor la bolwa ni thum sunga hi chapang nunga golhang mi zakhat walen hilaya hi kema panan la hi chi video zo si pathinin pathin ro chi han